Efa kazeji emanyirwe nkanaye barejoye kandi ogo nagira ngo kurigi bafu wabire namanyo katandika kenesi takatungaga businje ngo ahabwo kubo murumuna wishe Zara akatandikira huko maharahaza omushaija natubinga mu itaka kandi itaka nto nakubeire ndi ninyorera kana kanje omushaija hati oburemezo buntunjire mbenjire mbarra kuronda death certificate kumashikayo ngo akagitwara kare hati naizo nanyizira hamera kuronda death certificate nashanga ngo akagihe kwenda ninyenda mutiyambe omushaija ogu akakora n'omushango gw'obwitsi hati itwe ntukibara nko witsire omuntu kuronda ekipapuro omuntu atakafire kuba nyemereire nko kundi aha bakandondera ekipapuro kyo etsinjire yo kuba cwisho cyaha mutwe no kushanga ngo abaho sofati orukara hazefa kazi agatunga ibihandiko bya nyakufa kandi aba nubagera ngo byona bagakorwa mugenzi atakafire omushaija nibamweta sofati katamugora abaho aka processinga death certificate omwana wanjye akiriho yagironda twagire kamwenge twabura obuyambi twazambarira twashanga ubu batiyambere ebintu by'abantu byakansigire ebintu nka piki ekabe netwara kana kanje ishome kuyaheriye kufa piki yagiguza hati nkejo piki kwe kubireho empereza akasente nshomesa omwana etuyambe tutafutwa kube tutakushisha sente chairman w'entebe yo kubanza nagira ngo abebembezi hine uko batarakozere cyo kumara okuwerefa kazeji abo kuba makuraga nitugabona tugahaba higuru konka twagaba higuru baganyamira nikimanyisa nicyo kiri kurete bizibu aha cyaro konka bakukuratera ebigendererwa kuruga aha cyaro bakabikuratera nimpamye ngo cyaro nikiba kirungi kandi kigume kino bufindo mu bantu itakero bari kutunganira neringana hika 20 kandi kutegerezeho kugambana abaho sofati owabinje bari kumanya nka katamugura Steven turi kurabira hasumo ebintu byagambere mbone cyo kujyana harazo mukamana numvinga itakene tibikire nakugera natu no sisero no mu rugwanje irrigation zi again na kind of false information. What you do the right thing. Yes. Efa kazeji negira ngo bwahati ibintu byona birumuntu bigerwa mu ngaro ngo ahabo kubana pichipichi eyiba musigire sofata akajuguza ate nayenda government muyambe amakuru agagasha kwa Anthony Atwine.